Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaqa bi akhlaqihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadikal mukhlasin ya akramal akramin. Summa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah mga palanggunganan pag-iman po Allah Subhanahu wa taala. Yari na isabitan niyo miyabot pa waktu sa halga-halga amo na in waktu ipagpapangadji singkitan niyo karna in parkala pagtuntot ilmu biya ini dahing hamanga sa lag-ulago ibadat Tuhan Rabbul Alamin. Hangkan mga katutay manghuran na agama Islam ayaw tuod magpuha-puha, ayaw maglama-lama, intiap-tiap siulakan ng kato niyo. In suway tuod, intiap-tiap hang katoring kato niyo. Amo in dihilan niya tuod halga, in parkala, pagtuntut ilmo, karna in parkala ini, amo ini, inding hamang ibadat sa lagu-lagu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sarta tiranan umamo in pag-ibadat patuhan Rabbul Alamin, tiranan muntol in pag-iman pa Allah Subhanahu wa ta'ala, labiluwa in pagtauhid patuhan Rabbul Alamin, labay ring haamuin suway kya pahaman tamarayaw in pamando sin agama sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amo ini in maksud si mga kaguruhan singkitan niyo, murah-murahan, dihilan naman sila tao kasi kusog iwan kaya si mahasut si mahatinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Asupaya ramayan in mga sila kaulamaan amuin taufikan naman sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amun yaon masi-masi insog doon kanila, di magbati laol, magpatumtum, mamulan sang hatiap-tiap sulakan ng kato niyo tungod pamagtuntot ilmo, paliharan agamasin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabya na sinagi mga palangunan haagama Islam, amura ini insawawan, biidnillahi Subhanahu wa ta'ala, makabatok kita papag-iman sa wasa patuhan Rabbul Alamin, makabatok kita pag-agama nagkaamu, hakabayaan sin Allah ta'ala, bang intiap-tiap hang katoreng kato niyo nakapaham, sin pamando sin Allah Subhanahu wa ta'ala, amuin kialim palhalam sin Quran mahamulya, sarta pamando sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin siya in nagsyarah, nagdagayray, nagpasawa kato ni si Panghindo sin Quran mahamulya na ugning hadarat sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasawi ni mga palawan haagama Islam, murah-murahan, masi-masi in tawfiq sin Tuhan Rabbul Alamin kato niyo katan, amuin tawfikan kita niyo si mahasut si mahatinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, paparkala kasusuwan niya,
sarta sing karidaan niya. Labi luwa tungod pagtuntut ilmu amo ini insarayaw-rayaw kakahinang hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab kabalikan kung mga katotay mo nakakamay sa aming kalagbuan niya di magkatudyo in pag-ibadat pagkawayaan sin Allah ta'ala bang mukun labay rin hapagtuntut ilmu bang mukun labay rin hapagpaham sin pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala bitikan sara sin agama Islam kaya sampay kato sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hangkan kabalikan ko ayaw tuod magbatilaol intiap-tiap sila kan kato niyo amuin bihilan natutudhal ka in parkala ini supaya ramayan kita niyo makalamod dahil hamang ipon sin Allah ta'ala dirihilan niya katinggihan di hadun niya labi luwa dirihilan katinggihan dito adlaw kana karena amo yan in parjanjian sin Allah ta'ala ha mga bariman iwan na si mga sila yan ugharan ilmu hapar man sin Tuhan Rabbul Alamin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat angkaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga bariman din kanyo demikian in mga sila kian ugharan ilmu pasatas sa darajat tupot Allah ta'ala in makaingat sin bubutangan manzilah katinggihan hirhil sin Allah ta'ala mga bariman sarta amun yan ugharan ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala arapun in darajat ini in katinggihan ini in manzila ini amuin kabulyahan yan ughara sin Allah ta'ala bukun hadja ni duha dunya di pa di duha akhirat di pa dunya dirihilan na sin Allah ta'ala martabat sa taas-taas si mga bariman sarta amuin yan ughara na ilmu madawhat niya in martabat sa taas-taas di hadunya labi luwa martabat sa taas-taas sa adlaw kana biidnillahi subhanahu wa ta'ala jadi niya mga kialasahan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala ding mga bisarahon sing kita haruman ini bilang parsugpatan atawakan sugpat sin pangadjian amuin laung ta kiatagnaan ta sin malam Jumaat limaway tungod pahinapusan kabtangan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang wasihat niya kan Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhu amuin in akhi si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin sarta ya Muadz pagpalangay kaw pag-addat kaw papagkahimumano siya sin pangaddatan sin piil palangay sa rayaw-rayaw amuyad to inday nga mga hikatu wasiat si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Muadz ibn Jabal hawak to diaak niya piyara payaman manghindo sin pag-agama amuyad to in paluto si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang wasiat atau kan advice niya kan Muadz ibn Jabal biya na sin akita nakauna bukun hadja in wasiat yaun tupot tartanto kan Muadz bin Jabal sa sumagawa lapay ing kita niyukatan mga pelakon ha agama Islam amuin laung ta sin wasiat ini dahing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapay ing kita niyukatan umat tahuling zaman si Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tungod pa pangaddatan sa rayaw-rayaw mga patutay mga orang na agama Islam karena amo iniin biyayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam hawak to naasubo siya an akthari ma yudkhilun nasal jannata naasubo in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungod pa amuin sa taud-taud sa wawan
kiasud sin manusia palauman surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. In jawab sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqal taqwallahi wa husnul khuluq. In daing hamanga sa taud-taud parsababan kiasud sin manusia palauman surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain taqwallah pasal sin kabuga patuhan Rabbul Alamin wa husnul khuluq iwan na sin lingkat dayaw sin pangaddatan. Amuyan mga palangon haagama Islam inding ha mga jajawawan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuyin indwa na sabot ini nakasudda hawasiyat si Nabi sallallahu alaihi wasallam kan Muadh bin Jabal apan nagnaan inakin niya ittaqillaha ay sumakun kabuka kau pa Allah subhanahu wa ta'ala ya Muadh hauno na tempat in kabubutangan mo. Demikian intungod pahusnul khuluq pangaddatan sa rayaw-rayaw amuin sa baban hikarwa mataod ding ha mga manusia nakasud palaw sin surga amuna in husnul khuluq pangaddatan sa rayaw-rayaw. Demikian lamud day sa bahay na pusan wasiat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan Muadh bin Jabal hakabtangan niya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin pagpiil palangay ikaw pangaddatan papagkahimo pagaddat kaw sin pagaddat sa rayaw-rayaw papagkahimo manusia amuyad to indayng hamanga insyaallah taala long ta kontinyuhon ta bilang pangadjian kiyatag nga anta sinamuin limabay. Ini hati ko wa inapusan na mga palangon hagama Islam karena long taon pa rin ha mga dalil na kapin-kapin wala ta nasabot sin limabay. Murah-murahan matangbos ta haruman ini biidnillah subhanahu wa ta'ala inding ha mga pangadjian ini. Tumtumon na to mga palangon hagama Islam in kalagbuan sin pangaddatan marayaw hapag kahita manusia amun piagbulan sangkato sin agama Islam sarta daakan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tapyap sulakan sarta amu ini inding ha mga sasanglitan pupudjihan babantukan sin Allah taala ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunain biantog siya hasarayaw-rayaw sarta sa taas-taas sa mulya-mulya pangaddatan banghabang sa manusia da ya panjarisin Allah taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in biansakan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim bunnato din ikaw o Muhammad ikaw na in nagdara sin sa taas-taas pangaddatan nakalawiring hakatan amuy in mulya in pangaddatan yan doon di maragbos ha ginhawawaran mo. Sampay in Nabi sallallahu alaihi wasallam na mayta amoy nilong na in maksud pagparahan ka ko sin Allah subhanahu wa ta'ala innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq in maksud pagparahan ka ko sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya manampurnai sin pangaddatan sa mulya-mulya din panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoyan mga katutay manghuran ha agama Islam in kalagbuan sin pag-addat papagkahita manusia iban sin piil palangay marayaw suway ta paragboso naging huwawaranta karna amoyan din sipat sa rayaw-rayaw sin mga bariman matan Allah subhanahu wa ta'ala umat si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dahil mga kaibanan dalil sa buton sin kita na asubo hamasan niya in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasaaluhu sualan azima na asubo siya sin mga kasahabatan niya sin pangasubo sa lagbo-lagbo
wa a'zamul as'ilah wa akbaruha. In pangasuwo kanya ini sa lagu-lagu pangasuwo amo ini in laung ta pangasuwo sa lagu-lagu hanabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoy in naasubo siya simparkala ini in ari kaniya sin mga nagmasubo hamasan niya qalu ya Rasulullah man ahabbu ibadillahi ilallah. Ya Rasulullah, man ahabbu ibadillahi ilallah. Ya kau Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala isiu bahain labi daing hamanga ipun sin Allah ta'ala isin labi kalasahan sin Tuhan Rabbul Alamin daing hamanga ipun niya in kabtangan ini man ahabbu iusal diha ini sin mga nangasubo lang sin mga sila ulama nuhat lang niya siratut tafdil in kabtangan dido ahab isyu in labi kalasahan dahil mga ipon sin Allah Ta'ala pa Allah subhanahu wa ta'ala amuyad pin pangasubo sin mga nangasubo tumpukan ng kasahabatan pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In jawab sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala imian in Rasulullah in labi kalasan sin Allah ta'ala amuna in tao makusog magsadakka wala jimawab in Nabi sallallahu alaihi wasallam simbihayad to damikyan wala siya jimawab in labi kalasahan sin Allah ta'ala ring mga ipon niya amunain sa kusog-kusog laung ta magpuasa damikyan wala niya siyabot in labi kalasahan sin Allah ta'ala ring mga ipon niya amunain sa kusog-kusog laung ta magtunay sin zakat iban na sin kaibanan piya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa injajawaban si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapangasubo sing kasahabatan bang hisiyo kuno in labi kalasahan sin Allah ta'ala rin mga ipon niya in jawab niya ahsanuhum khuluqa in labi kalasahan sin Allah ta'ala daing mga ipon niya amuna in labi indayaw deng kanila sin pangaddatan. Amuyad to mga palanggungan haagama Islam in sarayaw-rayaw sifat hipagsipat sin tiap-tiap beriman patuhan Rabbul Alamin amuyin labi kalasahan sin Allah ta'ala bang mahinang sin tiap-tiap siulagan deng kato niyo in magparayaw sin pangaddatan papagkahin ato manusia amuyan indeng mga babantukan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha tiap-tiap siulakan ha tiap-tiap long ta ipon niya amuin nagsisipat sin sipat long ta sa lingkat-lingkat pangaddatan lalaw sin mga ulama turido an takuna ahabbun nasi ilallah uno mawaya kau in mabilang kau ding mga labi kalasahan manusia sin Allah subhanahu wa ta'ala wa an tafuza bidarajatil ula minal jannah uno mawaya day sab kau in madauhat mo in paruntungan sarta madauhat mo in darajat sa taas-taas halaw man sin surga wa an tas'ada fi dunyaka wa ukhrat uno mawaya da kakao in sumanyang kau di halaw man sin dunya ini labilo pasanyangon kau sin Allah ta'ala dito haulaan haadlaw kana law sin mga ulama fa alayka bihadhihi al-ibadati al-azimah allati hurimaha aksarul khalq yani husnul khuluq bangkau mawaya
mabilang ding ha mga labi kalasahan manusia sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta madauhat mo in darajat sa taas-taas sa looban sin surga at tawakan mawaya kau sumanyang in kahalan mo di hadunya labi luwa sumanyang kau hadlaw kana na wajib kay mo in suway pakayon mo parang buson mo agin hawaran mo in ibadat sa lagu-lagu ini amuy in laong ta piag marian sin kamatauran ding ha mga manusia amo na in pangaddatan sa rayaw-rayaw suway inihisangon mo hagin hawawaran mo in pangaddatan sa rayaw-rayaw hapag kahimamano siya hasupaya mahinang kau mabilang ding ha mga labi kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta madauhat in darajat sa taas-taas halaman sin surga sarta sumanyang kau di hadunya labi luwa sumanyang kau hadlaw kana amo yan mga palanggungan ha agama Islam indaing ha mga baita kato si mga ulama o tawhid bang intiap-tiap siulagan mabaya kita makadauhat sin kasanyangan dunya akhirat suway in pangaddatan sing tiap-tiap siulagan ding kato niyo amuyin magdarayaw sarta labi indayaw haamuin longta piil palangay hapag kahita manusia amuyad to inding ha mga kawayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala mga palanggon ha agama Islam. Angkan na rin ha mga kabtangan sin mga sila amuyin longta mga kamaulangan singgitan yung hapag iman pa Allah subhanahu wa ta'ala amuyin pagtawagon na to mga salapunas salih dahil mga kabtangan nila, mga katutay mo na agama Islam, abog dahil kanila na maita, laong nila, qal Yahya bin Mu'ad rahimahullah, inari niya, husnul khuluq, hasanatun, la tadurru ma'aha kasatus sayiat. In pangaddatan lang na sa rayaw-rayaw, hasana. In ini, karayawan la tadurru ma'aha kasatu sayiat di laong na makamudarat sarta niya in laong takangian sa taud-taud in pangaddatan sa rayaw-rayaw in inibilang karayawan di mamudarat sarta niya sin kangian sa taud-taud at niya minsan pa long taon ding ha mga kangian na hinang sin tiap-tiap siulakan karna sin dayaw sin pangaddatan niya di yad tumamudarat in karayawan niya yaon karna sin dayaw pangaddatan niya sin taod sin long takangian niya damikyan inari niya wasu'ul khuluq sayi'atun la tanfa'u ma'aha kasatul hasanat. Damikyan lang na ingi sin kasuddahan, ingi sin pangaddatan, tangian di magmunfaat sarta niya in taod sin karayawan mahinang niya. Hati niya matay mauda agama Islam, minsan pabyadiin, taod sin karayawan hihinang mo, bang mangiin kasuddahan mo, di na magmunfaat in karayawan mo yaon karna singi sin kasuddahan mo. Biya da sin panagnaan kabtangan niya laong na in pangaddatan sa rayaw-rayaw in inibilang marayaw di mamudarat sarta niya in sa taud-taud kangian magkahinang niya. At di adto makakangi di malarak in karayawan niya sin taud kangian niya karna sin dayaw sin pangaddatan niya. Biya da isab sin kangian sin pangaddatan na in kangian niya ini singi kasuddahan sin manusia di dalawng na magmunpaat kaniya di da hikarayaw kaniya di da magpaid da kaniya in sa taud-taud karayawan na hinang niya bangin siya mangiin kasuddahan, mangiin piil palangay niya hapag kahinyamano siya.
Walhasil mga palangwan ha agama Islam, di hakabtangan ini na laong tamanunjo kisin minsan patuan biadiin in kusog mo mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Batlong mo himihinang kau sin marayaw, nagsasambahayang kau 5 waktu, nagpupuasa kau habulan Ramadan, nagjajagat kau sin pangalta mo, nagnanaik haji kau pa Baitullahil Haram, minsan akong tahon-tahon, magtumbang bing, madto pa Makkatul Mukarramah, tumunay si pag naik haji, karna sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila in pangaddatan mo, bukon marayaw, mangiing kasuddahan mo, arakala, wayra ka pa iddahan sing karayawan mo yadto, pasal singi sing kasuddahan mo. Damikyan da isa mga tayo mga agama Islam, di da isab manjari, mga palawan na agama Islam, in ikaw, marayaw ko hapag kahimumano siya, nakalando na indayaw mo hapang daigbay mo, hapag kahimumano siya, sa ikaw isablong ta, mangiin kasuddahan mo, patuhan mo Rabbul Alamin. Amo sa mangiin kasuddahan, na tuyo na ko magparayo sin pangaddatan mo pagkahimumano siya, sa mangiisab, inaddat mo, in kasuddahan mo, patuhan Rabbul Alamin, tagpapanjarihan kay mo. O nyan kay mananmano siya, pahamunta marayo, matay mo da agama Islam, na tupot na lang na in ako, di ako magpanguli alta sin pagkahiko. Bukon ako majuri, bukon ako majangki, bukon ako maigila pagkahiko mano siya. Minsan ako lang na rin magsasambahayang, bukon na mangiing kasuddahan ko pagkahiko mano siya. Natay manghuda agama Islam, mamarahin na yadtungi mo kasuddahan, in di ka magsambahayang, di mo pagtunayon in sambahayang 5 waktu, piyardo kay mo sintuhan mo Rabbul Alamin. Sabab, nagkuulal ko marayo in pangaddatan mo, papagkahimumano siya, sa intuhan Rabbul Alamin tagpapanjarihan kay mo. Nagdihil kabuhi kay mo, nagpakaun kay mo, nagdihil kusog iwan gaus kay mo, wala mo minsan, tiyunay indaakan niya, mangiing kasuddahan mo, patuhan nagpapanjarihan kay mo. Na mamarahinayad to ngi kasuddahan sin mano siya, apabila in siya timitinggal sindaakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikyan niya rin sa matay mga agama Islam, di day sabtuan manjari. In ikaw, nag-iibadat patuhan Rabbul Alamin, makusog magsambahayang, bukun hatpardo intiyo tunay, sampay si magkiyamul layil, kasunat-sunat tani, imot-imot hihinang, biyada sin pagpuasa, nagpupuasa ha Ramadan, nagpupuasa harugaing bulan ng Ramadan, sa sumagawa, mangiin kasuddahan papagkahimano siya, enyad to di na makaamo in kaari sin pag-agama mo, yakaw tay manghuda agama Islam. Suway ratuan, piyagdilimbang mo, indayaw kasuddahan mo, muna patuhan Rabbul Alamin, amo sa pagyanon ko dayaw kasuddahan pa Allahu Ta'ala, tiyutunay mo tuan. Inday nga mga piyawajib kay mo, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarta lilimbangan mo sin pangaddatan sa rayaw-rayaw hapag kahimumano siya karna amuyad to law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in sababan kabatauran sababan kiasud sin mano siya palaw man surga sin Allahu Ta'ala amo na dua parkala takwallah pagmabuka po Allahu Ta'ala, himinang sindaakan, sintuhan Rabbul Alamin, hakadar kakaus-kausan, sarta tinggalan, ingkatan, piyanglangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in mahuli niya, husnul khuluq, iban pangaddatan sa rayaw-rayaw, hapag kahimano siya, amuyad tuin addat sa lingkat-lingkat, sinbari iman mattan po Allah Subhanahu wa Ta'ala, amoy in nagmamabuka patuhan Rabbul Alamin sarta lilimbangan sin pangaddatan sa rayaw-rayaw hapag kahinyamano siya. Amoy yadto mga kakasisin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inday nga mga banda kato sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Angkan na mga palangwan ha agama Islam, ando, amo ini insuway kagunahan sin tiap-tiap siula kandeng kato niyo. In suway tuod kita niyo magpiil palangay sin palangay sa rayaw-rayaw karna biya na sin ari kukain na
na tuan tay manguda agama Islam bukun tuod marayaw in sipat sin ambuok manusia nagiibadat pa Allahu Ta'ala timutunay sambahayang 5 waktu iba sindukaing napya pardo bangin pangaddatan niya sangi niya pagkahinya manusia inyad tuwara kala makuhila da in ibadat niya patuhan Rabbul Alamin karna sin kasuddahan niya. Suwaira naglilimbang mga tay manguda agama Islam kabalikan ko haji sab kita mabiasing kaibanan amuin nagparayaw na hadyasin pangaddatan na pagkahimano siya sa mga isabing kasuddahan niya patuhan niya Rabbul Alamin karna titinggalan indeng ha mga long taraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa lagu-lagu amo na in pagsambahayang 5 waktu iban sin duwaing na rin ha mga piyawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala amo yan in sa lingkat-lingkat panghindo kato sin agama na to mga palangon agama Islam mapatot tembukuhon sin tiap-tiap ang katuring kato niyo surayin ha mga insya Allah subhanahu wa ta'ala mga tayo mo da agama Islam sawawan amuin madauhat mo in pangadatan sa rayaw-rayaw at tawakan makatawang kay mo mapindaing kahalan mo ring hamangi pamarayaw daing hangi sing kasuddahan panumayaw yung kasuddahan aw daing hamanga biyayta si mga ulama amuin mapatut hinangon sing katanyo hasupaya dumayaw in pangadatan sintiap-tiap siudakan ng kato niyo. Ang bugding hama nasabot si mga ulama, long nila a'damul asbab, dua Allah. In sa laggo-laggo ding hamang nga sabab, madauhat mo in pangaddatan sa rayaw-rayaw, amoy in kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in danundaran kau nangin dua patuhan Rabbul Alamin, mangayo kau mikitawang kau pa Allah subhanahu wa ta'ala, habang mayan dumayaw in pangaddatan at tawakan mangi mapindah inni mo kasuddahan panumayaw in kasuddahan mo. Hangkan na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil mga ruwaan niya in ari sin Nabi na to jumjangan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam magpangindua asa sindua ini ya Rab kama hassanta khalqi hassin khuluqi in ari sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam harwaan niya o Tuhan ko biada sin pagparayaw mo sin kapag papanjari mo kako ando hassin khuluqi parayawara isabya Allah in pangaddatan ko in piil palangay ko na mga tay manguda agama Islam kita anyo in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam parahal biyabantog na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala piyupod di siya sanglit sin siya na in nagdara sin sa mulya-mulya pangaddatan sa minsan pabihayad to danon daran dana ngayo patuhan Rabbul Alamin duaa in akin ya Rab kama hassanta khalqi hassin khuluqi ya Tuhan ko biya datuod sin pagparayaw mo sin pagpapanjari kako ando damikyan parayaw tuod in pangaddatan ko amo yan indeng hamanga sarayaw-rayaw pangindua mapatot simuran sintiap-tiap siulakan deng kato niyo bangin kaaunan ta bukon marayaw in kasuddahan ta suway kita magmasusa matay muda agama Islam magmasusa kita karna in mangi kasuddahan sipat sintao narka bukon sipat sintao surga mga palangon agama Islam nabangin kaaunan mo hapangatod mo hapananaman mo, bukon marayawin kasuddahan mo, ando pangayo apatuhan Rabbul Alamin, inbang mayan, pindahong kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biada sin pangindua sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in miki parayaw siya ya Allah parayaw tuod in pangaddatan ko tawang ituod ako amon dumayaw in kasuddahan ko amo yan mga katotay manguran ha agama Islam indeng ha mga sa lagbo-lagbo sa baban hika longta hikarayaw sin pangaddatan ta insyaallah subhanahu wa ta'ala ding pa ha mga pangindua yang hindu kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasupaya dumayaw in pangaddatan ta in panginduaan niya in aki sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdini li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant long si Nabi sallallahu alaihi wasallam
o Tuhan ko, ando hidayat itud ako, paamuin maun pa dumayaw in pangaddatan ko. Ya Allah, pandui ako, maun pa sarayaw-rayo pangaddatan. Amuyad to in pangindua, sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pasyay miyan, la yahdini li ahsaniha illa anta. Karena ya Allah, wayroon sa ini makahidayat kako, paamuin sarayaw-rayo pangaddatan, malingkat tupot tunggal ikaw ra ya Allah. Ikaw ra in makahidayat kako, hasupaya dubayaw in pangaddatan ko. Demikian in akiniya, wasrif anni sayi'aha, demikian igan tuod kako, patangkisa kako, igan din kako in kangian singgi kasuddahan, la yasrif anni sayi'aha illa ant, karna ya Allah, way makapaig sing kangian ko ini, malingkan tuput tunggal ikaw ra ya Allah. Amo yan mga palangon ha agama Islam, in suway danundaran, piangingin dua asin tiap-tiap hangkatawring kato niyo, pa Allahu subhanahu wa ta'ala, hasupaya ramayan, dumayaw in pangaddatan sin tiap-tiap siulakan ng kato niyo, mura-murahan mga tayo mga agama Islam, amo yad to inding ha mga long ta advice kato sin mga sila long ta kaulamaan singkitan niyo ding hapang Hindu sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in darang kita niyo nangin dua miki patawang kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala bang mayan in kita niyo mapindaring kahalan na to kahalan kangian sin pangaddatan parumayaw in marayaw asal amuin magsusumpa in karayawan karna amo yan indabi kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala in ding mga manos siya ipon niya marayaw in pangaddatan sa sanglitan pupudjihan ding Allahu tabaraka wa ta'ala ha ipon niya amo in di mayaw in kasuddahan nila karna sintuhan o Rabbul Alamin. Amo yan mga palanggungan sing kami haaramasin Allahu subhanahu wa ta'ala inding ha mga laungta sa lagu-lagu asbab hika dayaw sin pangadatan sin tiap-tiap hang katoling kato niyo hikarwa mga tay mahuda agama Islam amunain long sin mga ulama al-mujahada in maglugto kita niyo pagtuyuan na to in kakahinang amuin hasupaya dumayaw in pangadatan na to suway ini amuin pagbulirayahan na to mga tayo muda agama Islam sabab na in tiap-tiap siulakan ng kato niyo ini naon pagadatan lang ta sin tiap-tiap siulakan bang pangatud ta in pangadatan tabukon marayaw pagtuyuan na to yadto pinahunta mga palangon ha agama Islam biaso pa maupamahan hapangatod mo in ikaw bukon ka pati uyom hapagkahimumano siya amo in long ta nagdurugal hadja kaw atawa ka nanguri isong hadja in ay mo ka mapagkahimumano siya hatat kala kaingatan mo wat imparkala ini bukon pangadatan marayaw paglugto ka pagtuyo ka maman ka mapinda karna amo yadto in kabayaan sin agama Islam in suway pinda mo imparkala long ta bukon marayaw jimayat wagin hawawaran mo hangkan na mga tayo mga agama Islam biyata si Nabi sallallahu alaihi wasallam na tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah minsan in uyom katawa mo hadja ha pamayhuan sin pagkahimo manusia long sin Nabi sallam in yadto bilang sadaqah na amo yan mga tayo mga agama Islam in sa lingkat-lingkat pangaddatan amo in uyom katawa ha pagkahita manusia lamod yadto ring ha mga husnul khuluq sa lingkat-lingkat pangaddatan piyag marayaw sin Allahu subhanahu wa ta'ala hangkan na lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis niya la tahkiranna minal ma'rufi syai'a ayaw tuod gaan-gaana ayaw tuod long tabya mga pangaturon mo bat wayron puspa idda sin uno-uno na ring ha mga hinang marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala aun yan kaibanan manusia na intiag na raw sin Allah ta'ala lagi-lagi on di dihilan hal ka pangatud niya wayron puspa idda na nanglang in Nabi sallallahu alaihi wasallam in akin niya la tahkiranna minal ma'rufi syai'a ayaw tuod pagbaba-babaa ayaw tuod pag longta pangatud mo wat manahut in pahala sin tiap-tiap karayawan long tapyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala
Sampai lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau antalqa akhaka biwajhin talik, minsan dakuman hipagbak mo in pagkahimumano siya sinuyom katawa dengha sa pamayhuan mo maun papagkahimumano siya, inyadto hinang marayaw, bukod nyadto gaan gaanon mo, inyadto piyag marayaw sin agama Islam karna bilang sadaka long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In sumuno mga tay mga agama Islam, amo na in long si mga ulama mahinang sababan ikatawang kay mo dumayo in pangadatan mo al-muhasabah. Hati sin al-muhasabah matay mo agama Islam, amuin daran mo i-evaluate ingin hawabaran mo. Kita mo, check mo in baran mo, uno baha, in pangadatan ko ini marayaw baha, atawa mangi. Sabab ikaw in labi makakilasin ginhawabaran mo, dahil sin pagkahimo. Nakaingatan mo antay mga agama Islam, in kahalan mo. Bangin ikaw mapastol dahin akkal mo, ayaw na ka tumakad sagdahon sin pagkahimo mano siya. Abon iyanon kau tuan, mangito din kasuddahan mo. Tuan, kaingatan mo yan, in kahalan mo. Bang marayaw ka kau atawa mangi. Hangkan na, suway kau dara nagbumuhasabah. Amo in lang ta nag-i-evaluate kau sing kahalan mo uno baha marayaw raw in kasuddan ko pagkahikumano siya kaya amo handa ba in pagkahiko sin pangaddatan ko ato waya dagbos kangingian tanam in pagkahikumano siya karna singi sing kasuddahan ko. Amo yan mga tay mga agama Islam, suway kau lang ta bibista mo asal ingin hawara mo rihadon niya ini hangkan na aunding ha mga long tamano siya mahinang gaggat, ikapagang sinhinang marayaw. Karna sin mga pardusan nagkahinang nila. Amo yan mga tayo mga agama Islam, hangkan na so itapaglilingon. On waktu, lang mamayta ba ini mabugat ka ko himinang sinding ha mga yag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na so mo yadto asumuning ginhawaran mo. Puno bahain sa baban, may ta kau maliso. Tumunay sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Arakala, aun kakahinang mo na hinang parsababan kaya pa gang hangkan kauri makahinang sindeng ha mga piyagmaraw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin Jimatu hajaman sin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ja'a rajulun ila Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yashku ilayhi annahu la yaqdiru ala an yaquma bil-layli lillahi azza wa jal. Aun ang buok usog di matong maddukan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu biyahantang nag-complain siya, nagproblema long tagyayta pa Ali ibn Abi Talib in kahalan niya, in ari niya, di kuno siya maka may tabaha ako inilong na di ko kakausan in tumindog sinto nga andom magkiyamul layl patuhan ko Rabbul Alamin. Mabaya ako lang na magtahajjud, mabaya ako magkiyamul layl, sa long na pagdatong sinwakto hipagkikyamol lahil ay kaulang na rin ako makatunay datungan ako liso may tabaha inilong naulin sa baban may ta ako biyaha ini minsan ako mabaya lang ta magtahadjod sa dumatong inwakto di kulang na mahinang hitindog in parkala ini lang sin Ali ibn Abi Talib kaniya faqal lang niya anta rajulun kad kayyadatka dhunubuk sabon na tuod lang sina Ali ibn Abi Talib kaniya ikaw na yan lang na tay manghod in lang ta ambok deng ha mga usog amoy in kad kayadat ka junubok palsababan hangkan kauri makatunay di kau makatilusa tumindog sambahayang sinto nga andom karna magkiyamul layil pasalin ikaw yan lang na ikaw na yanin usog kaya babaggutan kau kaya papagangan kau sin pardusahan mo karna sin pardusahan mo na hinanggaggat biya nakabaggot kay mo di kau makatunay sin mga hinang marayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amo yan tay mga agama Islam na bang kau mabaya timilusa ka maghinang marayaw na ando suway mo yadto daran iupik sa ingin hawabaran mo nagmumuhasaba kaw hasupaya tay manghuda agama Islam matunay mo indeng ha mga sarayaw-rayaw daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala
murah-murahan mga palangon ha agama Islam, miyabot na in waktu sing kita niyo, bang mayan kita niyo sin Allahu Ta'ala, tiaupikan pahinang marayaw, sarta piyarayaw ramayan sin Allahu Ta'ala in kasuddahan pangadatan sin tiap-tiap silakan deng kato niyo, karena amo yan inding hama kabayaan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala kato niyo katan, in dumayaw in pangadatan na to, sarta labi luwa nag-iibadat patuhan Rabbul Alamin, in mahal ka dihay ni matay mo da agama Islam, suway mo na muna, in labi tuod, magparayaw ka sin pangadatan mo, patuhan mo Rabbul Alamin, in pangarayaw pangadatan, patuhan mo Rabbul Alamin, amo na in magmabuka ka pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, himinang ka sinda akan lumayo sin liangan, hikaruan niya, limbangan mo sin sarayaw-rayaw pangadatan papagkahimumano siya, amuyad to in kasukupan, kajukupan, perfect na in pag-agama mo pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mga palangon ha agama Islam, amuyad to in pamulansang manyutiw sin agama Islam kato niyo katan, bilang patumtom sin ako agin hawaran ko, labi luwa long ta sampay singkitan niyo katan, amuin sa suko sin jimajaga diha long ta tempat mulia ini, atau akan laway ng Facebook, laway ha YouTube, iwan na sin mga yan sila mga katutay muhuran hagkapupuan, akagimbagan, amuin lang tananaing hog laway ring hatuong-tuong, amo na in pagtawakon taay ko, mura-murahan bang mayang kita ni sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pialam mo ding ha mga ipon niya sa rayaw-rayaw, amuin tiyatagamahan niya sin kasanyangan dunya labiluwa kasanyangan haadlaw kana mura-murahan mga palangon ha agama Islam, patugtuwon ko in kabtangan ko riha long tawakto ini, mamaid na ako alapal kasilasa sa pakataan hatiranan sa abutan sin suara sing kami. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.